amena. Ni ukuvuga nanze ibitangaza bavuga Imana yankoreye neza cyane. Iyo ugenda ncumbagira nkagendera ku nkoni Imana ihabwe icyubahiro. Ni ukuri Imana yankoreye neza nawe nkaborerwa reka ntuzubara no kuvuga umudamu wanjye tudashwana ariko twarakikijwe twarakiriye agakiza bose no kuvuga tugendera mu gakiza k'Imana. noshishikara kubabaza mwese mwovuga nk'uko haleluya. niyo mpamvu tuzoririmba igitangaza umwami Yesu yadukoreye ko yavuye mu ijuru agapfa i Gologota kugira ngo tuze tubeho. Wajembeza msingi mmoja. Wataimoni wanachukua mfuko. Baba ariko tunajyo iraneze. Nacho bitwaye naho wagizire metro byinshi. Nacho bitwaye naho wahuye n'amagare bitwaye no gushika. Nuwo yakobwa kananyarwa nacho bitwaye. Ariko uvana ngaho umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Kabela bahaye ntasho naho rapfuye. aho umuntu utambere ubuzima yagiye kuvuga ubwami bwa Yesu kandi nta n'ibintu biryoshye kuvuga cyane wewe ibintu biryoshye ntabyo byombi aho utabivuga yaraho ibindi byabo biryoshye kuvuga nibi amazina y'inzuki amazina y'abavumbi hariho ibiryoshye kuvugwa inkuru zande vuga cyane zande haleluya izina ritayandi mazina haleluya ibyo nibyo bikwiye kuvugwa nibyo nari nagiye kuvuga wararugiye ntaje n'uzakira izina rya Yesu nagiye mu duce dutandukanye tw'icyo gihugu cya Canada ntabwo mpamvu yo kuba donera naho n'ubudodo ngo hariya na hariya niho nagendagenda hose bakaminashe muzakire mu izina rya Yesu dusubire gukora muri hari yarangire mu hayini batana kayumva igara tatayibagije ubwo ngo mutiyibaze wayawe yahawe na mbere ngo nzoririmbi wewe urumva ko hari icyo uzoririmba rero no muzana igitangaza wiyumvamo niba afite igitangaza cyakwetse mu gihugu bwiwe umareka mu ntege ye reka mbaze n'umuntu ahumbuye we igitangaza usezekiye mu buryo bwawe wowe ugacora ibintu bitangaza ugatunga igitangaza kirutira ibyo kimuzi wanjye nubwo cy'abapagani iyo biyanjye warizo yiwe bose barabapagani none ubu n'abakizwa icyo gitangaza muragiye kuririmba wowe uririmba igitangaza kiwe ntawe urabica vuba igitangaza nuko Yesu akiza abasazi. Haleluya. Nta bandi babica bavuga wowe hari inyuma Yesu ashimwe. Kandi igitangaza rero uvuga Yesu yarambuwe narangenda w'umusazi arambura ndakira amashuri arangenda hanuka yanze imodoka irakumbagara arambukuguru kwavunika kugera utazuka kugera arambura atamukundiye ko arambura atamuganga ngiye ko baragenda kiri mu nzu bateruriraho sinzi ukuntu
amena ni ukuvuga nanze itangazo novuga imana yankoreye yarankoreye neza cyane iyo ugenda ncumbagira nkagendera ku nkoni imana ihabwa icyubahiro ni ukuri imana yarankoreye neza nawe nkagorekwa reka ntushobora no kuvuga umudamu wanjye tudashwana ariko twarakikijwe twarakiriye agakiza bose no kuvuga tugendera mu gakiza k'imana noshishikara kubabaza mwese mwovuga nk'uko haleluya niyo mpamvu tuzoririmba igitangaza umwami yesu yadukoreye ko yavuye mu ijuru agapima Golgota kugira ngo tuze tubeho izina rya Yesu ko tuzoririmba igitangaza Yesu umwami yakoze ndi kumwe nabo mu ijuru imbere yanjye amen iyo tuzoririmba kakayibona mbega nawe wanje murakazi gashyire ko twumve azodushikana amahoro tuzorinda igitanga acashishikara aravuga ngo narinzi imiye nk'intama maze Yesu arambona acashira ku bitugu ansubiza mu nzira haleluya bakunda umwungere w'intama atera intama yiwe agashyira ku rutugu asanzwe yaguritse agashyira ku rutugu asanzwe yarwaye agashyira ku rutugu agasindagiza akajyana mu ruhongore niko yasanze ducumbagira n'ibyaha niko yasanze twaravunaguritse tuvunyaguwe na shetani aca dukubitira ku bitugu ewe ibitugu bya Yesu bakomeye ushobora guheka abantu bose n'amamiliyoni n'amamiliyoni ndashima Imana ko twe nawe turi ku bitugu bya Yesu aca arashishikara ngo nari impumyi mfise ubwoba nari ndende bukiwe njyanjaguritse mbabaye maze Yesu arankitse impumyi iyo umuntu akora ibyaha aba ari impumyi uyu mutamati yasanze naragengenyutse kuko akaborewe none umuntu aborerwa ntaba ari impumyi ejo umuntu umwe yatwigisha hariya ku isi yo kunama yatubwiye ati naranywa inzoga ati nta muntu ntarimo ati kubera ati iyo nafise amahera nahera ku nzu ya mbere bageza ku ya nyuma ngenda ndahonja nkava muri karitsiye ngashyira kuri irigo ntonja twumve none uwo
yuko ntari impumyi ewe muntu wahumutse urakwiye gushima Imana gore ibiganza byacu amaboko abiri Mana kuba nkubuye amaso ndagushima acyashishikara ngo ndacyabona ibibazo haracyari ngo yamara ko turi kumwe ndazi ko ntacyo nzuba amen ndazongeza no kurupfa nyogane mu ruzi maze njya gusaba kujya gusanga yawe umuntu aleluya none tutarajabuka uyu mugabo yadukoreye ibikorwa nk'ibi bimeze uko twamukoreye irabaye iki kibazo tukume tubyiyumvira twamukoreye sa numva ko mu gidinga ayaba mutari yaba mwana muvise icyo niko ndavuga kibaye ngo kera mwana mwamukoreye bazumute nanjye ndahurire namwe wo mushinga Sibya Imana yo byakoze neza ibyo cyane umurongo w'umwana nabo ariko ariko ubushobozi byari muzobiki bizabona gushima Yerusalemu Samariya no gushitsa ku mpera y'isi amaze kuvuga icyo bica bigenda gute aduza babona igicu kigira gute kimukura mu maso yabo amen yari natusomye muri aya majambo niba mugize amatwi yo kumva nireyo mbwira ijambo rya nyuma Yesu yaherutse kuvuga akiri ijambo yaherutse kuniri Ruba ko mutanzubize niri yamusabye iki ibwirizwa rya mbere yasabye umwana w'umuntu biriho n'ibwirizwa rya nyuma yasabye umwana w'umuntu biriho amabwirizwa biri gusa irya mbere rivuga gute rihenda ribereke Matayo kane kuri 10 iryo yahereye ko mubibona Matayo kane 10 mwahise guhera ubwo Yesu atangura kwigisha nimurahabona mwene dusubire guhera ubwo Yesu atangura kwigisha iki niyane kuki ubwami bwo mu ijuru buri hafi amen hakundi yavuze ngo n'uwoyoye mu Giswahili yoyorwa na ndiyo naho umuntu yora umunyampine wo gutahura amajyambere ntiyoyayoye ijambo rya mbere rivuga ngo mubwire gute niyane kubera iki ubwami bwo mu ijuru buri hafi iryo yaherukiye ko naryo rivuga gute mushinga izobera iki ibyabona rwo gushinga inahe Yerusalemu n'isamariya hose no gushitsa ku mpera y'isi amen ibyo bintu byabariwe nde jewe ibyo bintu byabariwe nde jewe wumva ko yabibwiwe nama n'ibukuru wumva ko bimuraba nama n'ibukuru Imana yawe icyubahiro kandi ibi byavuzwe na nyir'isi n'ijuru n'amajambo akwiye kubahwa rwose aho rero ngombe kubwira ngo umuntu atarihana warigiye nabi kuko iyaba inzamba yavuze ejo wari kuba wasigara iyaba inzamba yavuze mu iyinga riheze wari kuba wasigara mugabo kubwiza amahirwe ijambo
kirazira kuvugirwa mu matwi yawe uno muntu uca ufata ingingo ico kintu gikuye mu nzira wemere kwihana mu izina rya Yesu. Kandi mu ijambo ryo kwihana hari ikintu cumvikanamwo citwa igihano. Uwihanye abatinya iki? Igihano. Uwase kwihana abahisemwo iki? Igihano. Ega twahuye umukozi w'Imana w'Imana yatubwiye ngene ngo ako kawewe kamurembeje ngo yariyumviye ico kamubuza n'ico kamuhebesha ati mpora numva abandi bamubwira ivyo kwihana je nanjye ngomba nihane atarondera inkoni y'umukorokoro barikubita arimyora n'ibipfupu biraza mugabo yabwiye uwo munsi ngo yageretse umunsi umwe gusa bukeye aca bisubiramo kuko ntiyari yamenye ingene bihana. Mu nyuma rero yahishuriza nyene bihana bagishirako aranezera Imana yabishoboye. Amen. Ibwirizwa rya mbere rero ni ukwihana niryo Yesu yatanguye kuvuga. Iryo yaherukiye ko rero naryo rivuga ngo muzombera ivyabo musombera ibyabo nabyo kurushingira intara. Ijambo ry'ibyabona ndabyo dukuri ibyo Yesu yadukoreye aha turumvise ko yabidutumye muri Maramo dusubire hariya mu gitabo cy'Ibyakozwe 1:8 bivuga ngo kangari muzohabwa ubushobozi mwemu yera ndiyabaza ko muzomba ibyabo nabyo kushingira intahe Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gusakumira neza. Ni ijambo rimwe yagombye kuvuga ati muzogenda murakwiragiza ayo makuru ahantu hose ngo abantu bayumve kugira ngo nabo bihane nk'uko batsindwe na Gehinomu. Naho atari kubitubarira duhereye ku byo yadukoreye gusa intahe twayimushima usibye ko yabitubarira niyo atari kubitubarira wewe wohura n'umuntu akagutaba ibigira bikwice ushitse hiryo nkuru ukayihora yo ndatswe iyo ntatora umugira neza yitwa naza akahambura ntawo bihora mu bishoboka. Umugabo umwe niwe ngo Yesu yahumuye amaso amuhumuye amaso cyangwa se bikwengeza utahe ngo acahura n'abafarisayo tuwe mugabo nibiki atwewa nk'igihe niwambwiye ngo nikore ndezo ya none wewe ntuzwe munsi w'isasa eka ebyo ni wanki ninde ati mwebwe murashobora kuba mutazi umuntu yagishwa acagendera baravuga ati ni Yesu Umunyanazareti yahije. Kutamuvuga kutamubera icyabona ni uko atacuma ufise uzi yagukorera. Umugore w'umusamariyakazi yari yarapfuye nabi apfira i Samariya. Yesu aramenya ati hariho umuntu agoye gutabara ngo ahagarara kuri iryo riba ry'i Samariya amusanga ati wa mugore mpa amazi nywe. Umugore ateka nayo ndaguha. Yesu ati urazi ko atari umpaye yasabe jewe ndaguha amazi y'ubugingo. Baraganira aratera urugo ko atariko yaga n'umuntu asanzwe. Yesu ndasanzwe. Amen. Kumwishyura n'ubwira ati mpasa ayo mazi ndayo ko namaze kumva kudasanzwe. Genda uza n'umugabo wawe ndayagwa ati nawe mfise Yesu ati ukuri warumvise batanu n'uwo muri kumwe si kwawe none rero akenera amazi y'ubugingo kugira ngo izo ngeso z'ubusambanyi zihebe. Wa mugore ati nayo baratubwiye ko Mesiya azoza niwe bashobora kumenya ibyo umuntu yakoze nk'uko ubimenye. Si none urire ni jewe nyine tuko
turaganira ndakwifuje guhura na Mesiya kuko uwo mugore amaze kumenya ko yayaze na Yesu ubwo nyene aza yumva yamaze ubugingo yamaze kumutemberamo amen nta na byinshi yavuze icyo yakiyakora kiyasiga umubindi wiwe ngaho si Yesu yamubwiye ngo eko yari yavuga ati genza n'uwo mugabo wawe ari uwo mugore bati iki kintu nkoreye abisi Samariya ati nimuze murabe uwejeje kumvura bwa busambanyi bwanjye nimuze mubona ati wowe urakize ngo ndabere kumpisha kuko bari bazi ko ari vuba ngo habigati bazi icyo gisagara cyonona baca bamuca inyuma bakawitura muntu ashoboye kuguhambya umutima akawuvura ngo baca baza baramukaka k'inyuma igihugu kirashobaza nguyo Yesu n'abatangura kubavomera ayo mazi haleluya abantu wese bazamumva yabashitsemo bagira bati nyakubahwa mwami twari twarumvise none tubonye ubu ntitukinze amajyamba ya wa mugore twakwiboneye nawe cyangwa ati none uyu mugore yabishyize mu ideni kuko wewe ubyiwe yahegeje none natwe turakubonye na twebwe hatugiye mu ideni hari abatarakumva muri Samariya turasaba umarane natwe kabiri tubegeranye amen ubu bamwe bahereye mu burasirazuba y'igisagara abandi iburaruka abandi bumanuka abandi hehe barabakunganya barabazana ingabo na twebwe n'abandi turabazanye banywesha ayo mazi none bakundwa mwebwe nimwumva ko dufise ideni dukwiye kumera nk'uwo mugore w'i Samariya dukwiye kumera nk'abantu b'i Samariya baciye bashobora igisagara cyose ati nimuze mubonane na Yesu atanga amazi y'ubugingo iryo deni ni ryatwe nawe mu izina rya Yesu reka dushishikare dusome dusome hariya muri Yesaya 8 Yesaya 8 ku murongo wa 2 wabonye asome some mu izina rya Yesu Kristo. Yesaya igice cy'umunani ku murongo wa 2 havuga ngo nanjye nzokwitorera ibyabona byo kwizigirwa byo kubishingira intahe umuherezi yitwa Uriya na Zekariya mwene Yeberikiya. dusubiremo nanjye nzokwitorera ibyabona byo kwizigirwa byo kubishingira intahe umuherezi yitwa Uriya na Zekariya mwene Yeberikiya amen uwo shyiraho agakabu yotashishikara kwandika iyi lisiti ko murazuba Imana iti nzokwitorera ibyabona byo kwizigirwa byo kubishingira intahe muri iyi myaka yacu Imana iragomba ko haboneka ibyabona byo kwizigirwa byo gushingira intahe ibyabaye i Golgota amen ngaho twumvise abantu babiri bavuze umuherezi yitwa Uriya na Zekariya nta wa gatatu yobamo nta wa kane yobamo niba yakwifuza yuko nawe nyine izina ryawe ryandika mu nyuma hari abatariyandikira ariko rero abantu ngo bateze naho umuntu avuga abantu bo bibona igishinwa nabyo ariko n'ikirundi cyumvikana kuri uru rutonde rw'abandikwa nawe niwiyandikisha mu izina rya Yesu ngo nzokwitorera ibyabona byo kwizigirwa iyi myaka tugezemo harakenewe ibyabona byo kwizigirwa byo gushinga intahe kuko benshi wowe ngo turiko turajyana mu rugendo
impamvu umuntu ajya gushinga intara iyo ushyitse ku musaraba ukavugwa n'umusaraba hari ikintu havana ndakibibutse abasomye igitabo cy'ingenzi mukiriza amaze gushika ku musaraba yahabaye iki umuzingo w'igitabo hanyuma hahindurirwa imyambaro ikindi ikimenyetso cya mpemwe ngo muzohabwe iki ubushobozi bwanjye bwa mpemwe bwo gushinga intaha Imana iyo umuntu ashitse ku musaraba ahahererwa umwambaro mwiza witwa agakiza akongera akahererwa ikanzu nziza ikimenyetso cy'uko ukuwe k'umucocerwa ukaharonka n'umuzingo w'ijambo ry'Imana ukwiye kubwira abantu mukiriza amaze gushika ku musaraba yaciye atangura kuririmba ngo ndashima yamba nziza ngo ndashima umusaraba ngo ariko cyane cyane ndashima nde Yesu yabambiwe iyo umuntu ashyize ku musaraba ntabana inkomezi z'idini oya ntabana izina ry'idini oya ahabana ubushobozi bwa mpemwe ahabana ishuri ibanga ry'Imana ribubayemo ibyo nibyo bica bituma rero umuntu adashobora kwimanganya ngo ahore mukiriza amaze gushikaho yacabwiye abantu atewe bashambura gowe nimuze munyaruke duhunge iyi si murimo mutazi ibyaha yitwa amahonero irindiriwe no guturirwa n'umuyaga n'umuriro w'ikirengerenge acababwira ngo ntibazahungire mu gisagara cyitwa ubugingo budashira iyo umuntu ashyize ku musaraba acahubuka amaso twari indirimbo ngo nari impumyi mfise ubwoba nari ndendebukiwe ndandaguritse mbabaye iyo ushyitse ku musaraba uba uri impumyi mugabo ucihumuka ugacubona ibyo abandi batariko barabona niyo mpamvu ngaha twumvise ngo nanjye nzokwitorera ibyabona byo kwizigwa byo kwishingira intare ndakwifurije ko woba muri ibyo byabona byo kwizigwa mu izina rya Yesu. Icyabona cyo guhaguruka gukora muri ino myaka, icyabona cyo kwizigirwa cyo haguruka muri ino myaka yo ku mugoroba umuntu agashinga intare akabwira abanyabyaha icyaha ko ari icyaha, akababwira kandi ko urubanza ruzotsinda abanyabyaha. Kandi umuntu agashingira intahe ukuri, kandi ukuri kurababaza mugabo ukuri kukavugwa. Ndabifurije kwiyandikisha muri icyo giti mu izina rya Yesu. Dushishikare dusome Yesaya 4:8. Hadi usome. avuga ngo mwe gutinya cyangwa abari imitima era sinayabariye Sinabibabariye namwe muri byabo nabyo kumushingira intare. Hari iyindi mana atari jewe, mbere nta kindi gitandara kiriho, jewe ntaco nzi. Amen. uko Imana yuze mu isezerano rya kera iravuga ngo aha kuri uyu murongo wa 8, mwoye gutinya cyane guhagarika imitima. Yemwe abaho batinya nimwakire ubushobozi mu izina rya Yesu. Amen. Yemwe abarimo guhagarika umutima mwakire ubushobozi mu izina rya Yesu. Amen.
ngo kera sinabibabariye nkabiserura namwe muri iki ibyabona byinshi no gushinga hari iyindi mana atari jewe mbere nta kindi gitandara kiriho jewe ntacyo nzi ngo babicuruza nanjye nkacuruza nagira ngo ababaze ninde umbwira inyungu yo gushinga intama umfashanye kwigisha mbara inyungu yo gushinga intama Yesu ni ubanza kubaka wewe nyine ubatangisha vuba ngo inyishu yo gushinga intama Yesu ubanza uyishinze umuntu wa mbere waje kugira neza ninde wewe nyine mbarira ikugira neza wewe nyine bisobanura iyo washyiriye intare nk'umuntu bya Yesu ari nk'umubanyi wawe cyangwa abo musangiye ahantu ukoranira wirinda gushobora kugera ko kikugaruka ko kugira ngo wirinda gucungura ko murabyumva inyungu yo gushinga intahe uba uri kumworohereza wewe kugira ngo urugendo rwawe rugendeke gute neza. Inyungu ya mbere gushinga intahe ugiriye neza wewe. Inyungu ya kabiri nayo inyungu ya kabiri umugiriye neza uwo muntu ushingiye intahe kuko Daniyeli yavuze ngo abacikanye benshi mu kugororoka bazokwaka neza. icyo rero ni cya kintu gihwanye na cya kintu icyo biracyari ikintu turacyari cyane cyuvuze ni kwakugirira neza wewe. Iyo abagabo bashinga intahe benshi ngo bazokwaka nk'inyenyeri nibo nyene bayishinze bazoca bakaka. Iyindi nyungu ni gushinga intahe kurokora abayishinga. None ntibiri bw'inyungu none abenshi muri twebwe ntibakizwa n'uko bashingira intahe n'abandi. Ninde yakizwe n'uko yashingira intahe n'abandi? Manike noneho mwese none muraho mwakizwe neza. Urumva rero kuba uri aha ntiwavuze ubutumwa urakiza cyangwa ntiwagutumbeye urakiza. Nubwo rero nawe uri mu ideni ry'abantu n'uwabibwiwe na Yesu gusa kandi uwaciye ko ari mu ideni. None uwo Musamariyakazi Yesu ari we yatumye si we yishikiye naho yoba yarizi yewe nyine ubwe bakabikwibarira. Ni ukuvuga icyo uvuga ngo ibyo Yesu yagukoreye n'abandi akwiye kugira gute kubibakorera. Inyungu igira kabiri rero iyo umuntu ashinze intahe abarokoye uwagize gute wayishimye. Hari naho mbere bidakora ukiriho bikazokora utakiriho kuko bigasigara birakora. Intahe y'imizikima cyo kugira neza wewe ikagira ikima cyo kugira neza abayumvise. Cya gatatu ugiriye neza unesha umugwanizi. Unesheje umugwanizi urumva wewe birakurokoye bikarokora na wa wundi. Hari ikindi ntarawe uba uhaye agaciro Yesu ubuhesheje icyubahiro uri kurashinga intahe. Ntamubaza rero ibyo bintu bitatu mwumva bitari inyungu. Wanse gushinga intahe ucumera nka wa muntu yahawe itaranto agacayijyana na hehe ngo yayihanze hanyuma ashira bugatita na wewe ataranto n'inyungu ngo nanze ngiye kudashobora ngo cyangwa agenda ndayihanze acaronka inyero bikwiranye. Ariko yarose zitanu yarose ngo zindi zitanu ubundi yarose zingahe acaronka ngo zindi zingahe. Abo bose yavuze ngo kaze abakozi banjye babizi
intahe ngo muzombera ibyabona niko twumvise hano mwoye gutinya cyangwa guhagarika imitima ndi muri uru rugendo nashitse ndahamagara umuntu umeze nk'imyaka 30 ndamubwira ubutumwa ntigira nkubwire n'ubu ndaho mu gisagara ngwino tuyage acarazi murazi imyaka ihaciye ndakubwira ubutumwa bw'idatego n'ubu naringe ngo nongeremo ndakubwire yuko ukwiye kwihana ugatumbera neza umusaraba arambwira ati nibi nibyo byananiye byaranse ko ndabiheba ndamubwira nti none hagati y'ibyo byakunaniye guheba n'ubugingo budashira uhisemo iki arabyumvira ati ibinogo bimbariye mugabo ntizokwijana ati ndabyemeye amen uno munsi yaminye bikira ngo nza naratanga igice amen ibintu biri mu inyungu kandi biri mu bushobozi ndiko ndagendagenda ubundi munsi kino ikindi gitondo kimwe bitana umuntu twari dufite twabana ningo tuzunguruke tugenda hejuru tuca dutangura amasengesho twazungurutse nk'ibirometero 8 cyangwa 10 turiko turasenga Imana dusenga ico gisagara dushitse ahantu duca duhura n'umuntu umwe ndamwegera ndamuramutsa nsanga n'uwabo hakurya mu Rwanda ndamubwira ubutumwa bwiza ndamubwira ati ngira ndamubwira igitangaza Imana ikoze ati nta minota myinshi yahera ubu nyene nkiri muhira umudamu wanje nagiye numva mpamagaye ati arambwira ati hari umuntu turi kumwe aragukeneye ati acaramuma turavuga ati acarambara mugira isoko uve muhira ngo ariko utarashika kure utaguhura n'umukozi w'Imana ngo ico akubwira ugikore yaciye yihana ubu ari mu nzira y'agakiza ibi bintu dutegerezwa kubihagararamo mu bushobozi dutegerezwa kubihagararamo mu bushobozi yo ngene mwamanitse irandura uba mumanutse umuntu amanikanya bisa n'abana bo mu kifuru usizeho murabona ngene bamugaburira agira buti yanka hari urugigira agashyira kwa menyo nyina agatera agafata akasamika akanyuma ku ngufu uko niko mumeze kwe muzohabwa iki ubushobozi muzombera iki byabona yakubwira gute shingira intare uve ngaha mwoye gutinya mwoye guhagarika imitima kera sinabibabariye nkabiserura namwe muri byabona byo kunshingira intahe amen ngo hari ikindi kibazo hari iyindi Mana atari jewe mbere nta kindi gitandara kiriho jewe ntacyo ubwo biganza turamutse tubikanda nta kindi gitandara Mana niwe gitandara ukwiye gushingirwa intahe niwe wamuka akwiye kubaha niwe dukwiye gutambuka tugenda turavuga mu izina rya Yesu abantu Mana ubagondoze ko ndabasaba mu izina rya Yesu Luka 2:4 Luka 2:4 uriya murongo wa 46 turiko turavugana ijambo ryo kujya kumubera ibyabona muri iki gihe cy'itiro muri iki gihe cy'ukureburura muri iki gihe iby'Imana babyihenzamo bakabyitiranya bagakomeza inkomezi mu by'idini aho gukomeza inkomezi mu by'ubuhere nimurabe nyine Yesu yatubariye
Luka 4:4 umuntu ngaho ngangaye soma 4:6 nabangi gusoma tano masomo mbega kristo ntiyarakwiye kubabazwa atyo ngo abone kuja mu 4:5 4:5 maze abungura ubwenge ngo atahure ibyanditswe ababwira ati niko byanditswe yuko kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu kandi yuko kwihana no guharika ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye i Yerusalemu namwe muri byabona byo kuvuga ibyo ngo natwe turi ibyabona bande twebwe yewe bari muri kumwice twatubwiye wabyumvise utumvise ko ari bande ushize karigana wabyumvise yewe basindayozwa ni bande sa matabungura ubwenge ngo batahure ibyanditswe arababwira ati niko byanditswe yuko kristo akwiye koga no kuzuka ko akwiye ku munsi ugira gatatu kandi yuko kwihana no guharika ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye i Yerusalemu namwe muri byabona byo kugira gute kuvuga ibyo byo kuvuga ibiki ibyo ibyo bibiri akura na izina ry'ibyaha ukwihana no guharika ibyaha bikwiye gukorwa mu izina ryande rya Yesu Kristo mu izina ryande rya Yesu Kristo bari dukwiye kumva kabonge n'agahinda ko abantu banse kwihana mu izina rya Yesu twari dukwiye kumva agahinda kenshi kuba ko abantu baguma bakwiririkana mu idini mugo batagwiririkana mu bushobozi bw'impera mwebwe baragomba munyemerere muhinduke abana b'ubwami egaha wo kwikazanura neza ugafata ingingo uti iminsi mana maze n'igikanganyoni ngo mbigarukire ngaho umbwire umwana w'umuhere hari uwavuze ngo kugira ngo dukure ko agakengerwe abisirayeli katebagariye hehe ahantu hitwa igirugari natwe agakengerwe kacu katebagariye hehe Gologota igorogota umaze kwikangura ukuri igorogota wari ukwiye kwikangura ucamutse kubera ucamutse cyane neza utivuye igorogota haleluya none uri kujyana ndiko gisiyoni none twoza tukajyana haleluya mwarunganwe rw'intege nke musigaye iby'Imana umengo n'ikintu gusa cyo kuyayatamu oya biterwa kugaragara ubushobozi ndumva nifuza ko twojyana muri uru rugendo n'abanyabushobozi igihe cy'agakengenge gatuva ku mutima yawe aho urenganye aho ukorera aho uciye abagukengeye ukibahakura ku nawe mbega utakimeze uko wari umeze n'iki impera ukigorogota kandi naraharoheye ubushobozi sintiwawuye mwumva atari ngo Imana bagazigira ubwatsi umunsi ngomba ntembagaza agakengeye abanyegiputa babakengeye umwami atubwira ngo tuzomera ibyabo none abantu buzuyemo ubwoba buzuyemo ubutinya ariko dukwiye kubivuga kabivuga nk'abantu byakoze mu mutima tukabivuga aho uzobaye bakabimenya
hariho agakobwa k'akisirayeli kabaye ahantu kwa Namani, mbega ibyaha by'Imana kwa Namani byaramenyekanye. None wowe wahubaye byaramenyekanye. Ako kigeme kati ntibishoboka yuko umuyuda yoba ahantu ntibimenyekane ko ari umuyuda. Ibintu bitegerezwa kumenyekana. Mabuja hati umuyuda akazimawe. Kandi aha mu buyuda twari dufise Imana. Naho ubona mwatuzanye n'inyaga natwari dufise Imana. Ega mabuja hano gushinga intara yo kubwira Imana. Vuga mwana vuga. Vuga mwana vuga. Reka nkubwire mabuja. Ega muri Israeli hari Imana. Kandi iyo Mana hayotabara n'urugo rwawe mabuja. Yogenda gutega mwana kadata ujya kija kibazo afise. Yogenda agashika i Samariya agapeza akamenya ku mukozi w'Imana yitwa nde Elisa. Ibyo kwa data ujya kubihiruka. Uwo mugore se yabonye shebuja mushinga ntahe wawe mukunzi wanjye handa gufitiye inkuru nziza. Ega kagakobwa kacu kakana kacu ikazuye kwitwa Kaja. Kagakobwa kacu ari hutatu wari aha muri Samariya. Hari umukozi w'Imana yo gusenga icyo cyaha umara iminsi ikakuvako bigaca bishikira umwami bagasuzuma bakaba ngende ibyerekeza gushika neza ugende bikandikwa Namani akazasanga i Samariya. Haleluya. Agaca agenda agashika ku mukozi w'Imana Elisa agaca amurangira kujya kwirohagira muri Yorodani. Muri Yorodani bakayiba bakamubwira amahindura ibiheta no kangahe amanyama yose akabanza akamuheramwo ubwibone bukamuheramwo inkomezi z'icubahiro zikabanza zigasubirwa n'icubahiro c'Imana. Ubwo nyene wavuye igira ndwi ibibe bikisigaranye. Ndabona atashe ndabona ageze hariya iwabo mu gisagara cyitwa Damascus muri Siriya. Ndabona amakero ya generali kavuye kumwakira. Yaje yakiza imibembe inkuru zasambira ati Namani generali ntakiri umunyamibembe. Umunsi mukuru imbere yo gutangura ariko kabanje guseruka. Icyubahiro umuntu ntibaciha. Karaserutse cyawibaza kuri place de harimo muka generali hakabamo na generali. Imbere y'uko abandi begera hatangura kuboneka kujya mu mukozi w'Imana. Banda murobe intebe y'abavuga butumwa. Haleluya. Agaca yita ati nguyu wazanye inkuru nziza. Kumva ariko turajyana inkuru nziza z'ibyabaye i Golgota yuko kwihana no guhana ibyaha bikwiye gukorwa mu izina rya Yesu. Imana itubabarire. Reka rukitasa ninde yifuza ko agakengerwe nk'ako kumva inkuru za Yesu zitamenyekanye hose kubera we. Hagarara Yesu akuwe bantu hagarara utina umunyagakengerwe ni jewe. Ibintu iyo ndabivuga ntuzaba yarakize na ntuzaba yarakize na ntuzaba yarakize. Ngwino twaze tugusabire tutumusabe ubushobozi baze tugusabire imbabazi twese ntiyabashe muri rwawe.